Perezida Paul Kagame muri Dubai muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umunyamabanga w'abanye n'amahanga w'Ubwongereza, abantu benshi bamuhaye amajwi ari Abongereza, ari Abanyekongo bafite Ubwongereza bwa Kongo, nako bafite ubwene igihugu bwa Kongo, na Abongereza na Abanyekongo bafite ubwene igihugu bwa Kongo. Sikengariwe na Abanyekongo bafite ubwene stade ano nazana guramya ko tuzigatiza Pele Stadium nyine stade regional Nyamirambo niko banditseho arisa cyaka turebe Pele ari hata Pele vugo turi kumwe ari kumwe n'umuyobozi w'akarere ka Meya ari kumwe n'umuyobozi w'akarere ka Meya. Yes, I love me. Yes, I love me. Naguze ji muri farumasi. Naguze ji muri tantine, nagari farumasi ni tantine. Twubake u Rwanda twifuza cyane, dusore neza twifuza u Rwanda twifuza cyangwa se u Rwanda dusore neza twubaka u Rwanda twifuza. A few moments later. Ubusa hagati y'ikipe y'u Rwanda ndetse n'Amavubi, hagati y'ikipe y'u Rwanda ndetse n'Amavubi, Ariko hari nashonje. ku itariki ya mbere Oktoba isaha y'isa 8 APR FC yakira Pyramide kuri regional zarya bitatu. stade ano nazana guramya ko tuzigatiza Pele Stadium nyine stade regional Nyamirambo niko banditseho Arisa cyaka turebe Pele yose umupolisi watwaye yanyoye ndetse bivuga ko nta ruhushya yari afite. Umupolisi watwaye yanyoye ndetse bivuga ko nta ruhushya yari afite. ni ukutatwara inzoga wasinze. Musanze twohereje ifoto imbere y'isoko rya nkuko murimo kubibona mu mashusho, iyo ni imodoka ya Toxique. Perezida Paul Kagame muri Dubai muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tugaragarize isi yose umupolisi watwaye yanyoye ndetse bivuga ko nta ruhushya yari afite. Umupolisi watwaye yanyoye ndetse bivuga ko nta ruhushya yari afite. Kwano icyo bakubwira si ukutanywa inzoga, ni ukutatwara inzoga wasinze. Bishimira ko umutekano wakajijwe muri kano gace ko mu murenge wa Muhima mu karere ka Nyabugogo. Ni ikintu cyiza cyane. Nakubwira ko abandi baje kwakira Prince harimo Minister ndashaka no kongera kugaruka ko mu bandi baje kwakira iki gikoma harimo